bakithi ngiphetha khuthaza kakhulu ukuthi njengama-youth asingeneni imihlangano yezentuthuko. Imihlangano yezentuthuko iyenzelwa mainly emawadini. Asambeni emawadini siyefaka i-input yethu. We are a special group. Ukuthi loba ngukhansila uphi uyakwazi ukuthi any suggestion, any talk elethwe yi-special group okuthiwa ngama-youth must be taken seriously. They were trained along those lines. Simele siyefaka ngale input yethu. Singameleli uyiqumela isiphezulu. Sizayehluleka ukuyingenela nxa ivele isiprocess. Like ubaba bekhuluma ngama-budget consultations. I-input yethu as youth asiyithole asiyingeniseni khona ngale kumafora abuye ezindaweni zethu. Then nxa sesibuya ngapha sizohlala kumafora anjengala ku-dialogue enjengala sibe sesilandelela esakungenisayo. Hathi ukuthi sizongenisa umuca omutsha kufora enjengala. We may have problems. In government kule protocol there is illegal protocol okumele siyilandele nxa sisenza ama-submissions ethu are related to development.